Yo, well, yes, welcome to Gazangolo Entertainment. J Humboy Swash. I'm back again with another video. Ningena sangoma ya Gaza na General Gwablan. Topic here, sangoma ya Gaza. Ye puka oro ku befa oro ku delela oro ku hlanganya Gwablan. Hi ndlela yin'wana xi le henhla despite the warnings leti a nga nyikiwa tona. Yes man, let's go. 3 hours ago fika tsala leswi landzelaka munhu wo baleka ku chayeliweni wa tikomba through God a kombisa General Gwablan laha a tivi a nga a vurisa hi vheze leyi a nga yi mbala leya yingwe leyi dimani ya muhlovo wa yingwe na yes man na tiphashani laha hansi laha Gwablan ndi fika laniwani hi ku hlundzuka ku vona ngeri a misaliwa i nga rhangeli ku swi twisisa leswi a Dima na vulavulaka swona ti fika la ndi tsala leswi landzelaka ni pfulela ti-pitbull kumbe njhani hi Nyamsoro ingaku se u na rivutlankumba i le ku vutiseni ku a humesa timbyana ti landza Nyamsoro ti landza Nyamsoro ti ya yi lumetela na sangoma ya ka Gaza ti ya yi lumetela ti yi luma na mabalansi lama na hinkwaswo leswi yi nga tshemba swona and tirha ntirho wa n'wina lowu ni mi hakelaka wona na team ya n'wina please ya la a nga ra se di hlamusela ku va hi sala wu fanele va ndlela va tlhengula misalo hi ndlela yin'wana xi xe le henhla a hi voneni ku endzakalani laha 2 hours ago di fike di nghena laha General Gwablan di tagga post ya sangoma ya ka Gaza aka Nyamsoro wa ka Gaza di tsala leswi landzelaka di tsala ku ni n'wi endla yini mpela vaakatiko ni byeleni cause ni n'wi nyike warning last but ingaku i madzinga ndleve ma swi twa ni ti rhanga ku nyika warning a nge le ku 20 mani tindleve leti ta tena a ti fane ti boxiwa ti vekeliwa tisuruvela kumbe hi kha ta twa mani ivi di tsala ku ni pfulela timbyana ku fana na luya wa lembe ra kan'we ni nga n'wi holisa mdedo for 6 months ya loko mi langusa laniwani kumbe lowo wa kan'we ni nga holisa mdedo 6 months hi ku ya hi mina la di nga va di karhi byi vula King Daba hi ku ku na maveriveri ya ku hi ku ya King Daba yi ri yona yi yo rhungiwile strong hi va yisa va mani va Gwablan so la Dima na ri nga ta ku hlamusela swona ku kumbe ni endla leswi ni nga tshama ni swi endlela Dima loya ku a hola mudende for 6 months na a ni ma tsundzuka King Daba a nga ra yi tshovekini so obvious loko i tshoveke nga ha koti ku tirhela ivi i ya jika na le xibedhlele obvious va ku supply mudende ivi di se di vuyela di tumbeta ni n'wi hlekisa ku fana na luya wa hala ku ya a bambeni ke vulavulani vafarisi na vayuda hala bambeni hala nga ri vula hala ka Sikhunyana and hala ka Sikhunyana ku tshama Caterpillar ku tshama GP the Caterpillar so a ni ma tsundzuka ku na nkama lowu GP the Caterpillar a nga fika a vulavula ivi a huma ndleleni Dimani ka huma ndleleni a swi teka nkarhi wo leha Dimani a nga complain-anga ku hiseliwa yindlu hi ndlela leyo so hi leswi na ni twa ngeri hi leswi a vulaka swona Dimani General Gwablan la a hi leswi ni ngo i vula swona okay yes so loko mi langutisa laniwani xisa lexiwa xi le ku n'wi nyikeni ka ti-warning mara i nga ri Dimani a nge le ku tweni tinhlolo ta yena ti pfale tindleve leti a nge le ku tweni kahle 1 hour ago ti se di vuya laniwani ti fika ti tagga yena sangoma wa ka Gaza aka Nyamsoro wa ka Gaza or Misatanyoko wa ka Gaza this is the last brotherly warning fana boy ivi ti se di tagga Fiction la i brotherly warning yo hetelela ya vuboti hi ku ya hi rixaka hi ku ya hi n'wana wa le kaya ni ku byela leswaku leyi i warning yo hetelela Fiction khuza buti wa wena u ta ni khomisa mababa hi mavoko
kube nomchayo wa organ akerekeni lo msibona lanwa dzimana byela fiction ngo fiction ane vanhu van'we la va zama va ndla swa ti comedian fiction at least zama nyana ku ndla comedian swa kahlenyana swi pfuki vanhu mara lesa ngoma ka Gaza yi tshama yi pfuketela vanhu yona yi le ku busy le ku profitini ka vanhu va la ka Gaza la yi profeta na vanhu va wrong va ta yi catapult strong. Last time ya ku profeta ya tshama yi profeta xongiranga la eva nga swi ka xongiranga na yi byela ku a nga swi lava ku yi hamba yi profeta ivi a va rivalelana kwala i nga ri swi tikomba i nga ri a nge le ku tweni misalo ene ku va a tshika ku profeta loyi swi komba ku hela ka content ya yena le ka TikTok le so G-Man u ri hayi fiction khuza mfana wa wena hi ku ta khomisa magija hi mavoko ene loko khoma magija hi mavoko tshiya khoma ogene kerekeni it won't be nice. Okay, la hansi la here's the video ya General Gwabulana a karhi a addressa mhaka le for the last time a karhi a hlamusela how dangerous he is. I kahle and wa smile ka social media mara behind the scenes is very dangerous, so sangoma ka Gaza yi fanele yi va careful. Ivi andaka sweswo sangoma ya ka Gaza yi tlhela yi vuya nakambe yi vuyela General Gwabulana hi ku tindleve a ti twi 3 hours ago yi fika yi tsala ku salari ya ka xilumani yi pandzisa nhloko ivi a hleka la G-Man eva kombisa General Gwabulana loko mi langutisa General Gwabulana yona yi tikomba engari yi na nkingha mara a hi nkingha hi loko munhu a xuta phiki maphozele ya kona ya yona General Gwabulana endelele ivi laha ka ti-comments xi fika xin'wana Jamaica Heavyman xi ku u ta rhungiwa.com wa swi twa ku ri ta rhungiwa yini i ta rhungiwa ku ze ku va valwa se oka a nga twi G-Man ivi muxinkuna leyi fika ku tindleve ti kwihi hi tlhelela ku languseni ka General Gwabulana kuma ene hi ku ha tindleve kumbe yo ka yi nga phozangi swona ti kona tindleve mani se lomu mi swi vona hi ndlela yaleyo sangoma ya ka Gaza i nga ri ku na leswi na yona yi nga tshemba swona kumbexana na yona yi ye ku chayeliweni se ya xi tiva xifula u ri na tilo ya na mfukuzana maybe ta tilwela loko va yi rhunga yi ta vona plan ku yingisa ku yini a race kumbexana yona obvious maybe se yi na ntokoloxi ku loko va ku va yi lavalava loko va ku va yi rhunga va rhunga ntokoloxi liya instead of yona a yi tivi. Okay, here's the video ya General Gwabulana yi karhi yi ndla yini yi karhi yi n'wi vona strong. Avuxeni Masha wa Fathers na va yo. Hey guys, ma vona ku hi ri lomu ka social media leyi hi zama ku ndla ku hi va vanhu va ku hi kota ku vanhu van'wani va kota ku va hi tolovela hi kota ku hanya cause evuton'wini a hi vutomi swa ku i ri munhu hanya hi ku chaviwa no munhu a nga chaviwi ende van'wani i nga kuma ku a vo hi chava loko hi tata vo hi hlonipha ma swi twisisa cause vutomi ku hava nhenha ku hava nhenha i nga wisiwa hi xi xitsongo ende vanhu va ku hlonipha a swi vuli ku va ku chava. They respect you because they love you, they like you, they understand you. So hi nghena ka social media hi avoida leswiya swa ku hi chaviwa cause vutomi lebyi byi hanyaka sayitini a byi trakisi na swintsongo lako hi masave byo hanya umunhu ma twisisa se van'wana va fili nga ku wo va vanhu njhe hence vanhu njhe munhu la a chavaka a nga na nkoka i munhu la nga na mali hina va general hi na mali wo phana khuzani mfana loyi wa n'wina loyi wo sangoma ka Gaza serious a ni swi lava fana na misa luyani hi nga n'wi horisa mudende for 6 months a ni swi lava futa fana na luwa wala ni nga n'wi tumbeta ni nga n'wi lahlekisa na un'wana ni nga n'wi taka ni nga swi vuli ti-history cause a ni hi nge vulavuli ti-history hi sa pfuni nchumu hi vulavula hi leswi nga endlekaka at any time ma twisisa leri a ni ku lembe ro sungula kahle since 2016 ni nga helaka ni nga yanga jele mara mfana loyi sangoma loyiwa hoyi me ntumbeti a ni tumbeti i ni sala ndzhaku ni ta n'wi karhata sangoma ya Gaza ni ta ku lahlekisa boy ta ku tumbeta ni ta ku tumbeta ni general mina General Gwabulana nkavi leyi
Yamatheksi hala ka homu hala nkave renke le sangoma ka gaza ngandli ku loko ntlela hi wena ni khongela ku ta wena ka mkhongela ya mina ta ku lahlekisa sangoma ka gaza wa uthwe tindzana ni pfulerini nyana swimakwa nkarhi wani swi ku hutela kwala ni hata ni pfala se la ni pfule ti-pitbull ku za ni fana boy man ni baleke ku chayeriweni mina ni chayeriwa kwe garagasted huner leleke kwata sangoma ya gaza efikson khuza buti wa wena helele mazengshini khuzani mfana wa n'wina tshinya vantshwa khuzani mfana wa n'wina mfana loyi wa ta n'wi rhunga mina ta ku rhunga nandzwe ta ku lahlekisa ta ku tumbeta hlamba koka ni yi koti loko ni ri nkuna ni ta ku bulusa tinyungu letiwa u nga ha yimi michini ni sala ni rhunga vasati va wena swichirani swa wena general i ta ni yisa jele n'wi khuzeni fanele a nga twi loyi sangoma ka gaza a nga twi ta ku marinata nandzweni na mbili yin'wana na mbili yo biha ngopfu na min'wini wa yona mbilu leyi a ni ti rhandzi na munhu wa mbilu leyi ni ti rhandzi a ni ti rhandzi a ni tswariwa kahle mina loko ni tswariwa ku ri na madoktor ringana 7 a na ta spread hospital at the end va ka va ku it's either ku famile or ku famani mara ni saveka kuzani mfanelo hi wona ni hetelela ni ta dlaya phela n'wina mi tsalele ku wena a swi toloverini leswi lembe ra mi ni tshikeni yana ni dya christmas ni dyela kaya vanhu a xikwembu ni nga nghenangi jele ni wisa milandzu xi khuzeni xilo lexiwa ta xi rhunga mina Oh, ya wena msulu wakhe. Akafi lo msulu wakhe. Okay. Wena uyashijwayela. Udala ngazi. Uyashijwayela. Dalile kodwa. Uyakhala. Ambala umoya. Uphefumula ngamakhala. Uphefumula ngomlomo. Wena uyashijwayela. Uphefumula ngomlomo. Balimbala amakhala. Amakhala biu. Mbala amakhala uyashijwayela. Nakho. Ubuka ngometashi. Ngambala. Uyafaka.